قازی محەممەد سەرۆکی کۆمارە مەهاباد یاگۆ هاتبوو ڕاگەاندن لە ساڵە 1946 ji لایە کوردستانê ve û paytexta wêne Mehabad. Qazî Mihemed ji dayîk bûye li bajarê Mehabadê di sala 1901 de. Bavê wî Elî kurê Qasim kurê Mîrze Ehmed û dayîka wî ji êla gotê Nasîn bi navê Feydallah Beg ji şehristana Mokiryanê. Qazî Mihemed tê Nasîn weke kesayetiyek ronîdayê di dîroka Kurda de û xwedî çandek berfireh ji ber golîkolînên wî di derbarê xwendina ewrî de û dordora 6 zimanê Kurdî karîbû biaxivî: mîna zimanê Tirkî, Farsî, Erebî, Ferensî, İngilîzî, Rûsî û li gel zimanê dayîkê zimanê Kurdî. Her wiha kesayetiya wî berz dibû xoşewîstî û dilovanî bo dilê her mirovekî. Ceger û baweriyên wî kûr bi mafê gelê wî di jiyanê de û pêwîstiya xebatê bo bi destxistina mafê rewa, tevlî gojmalbatek zengîn bû, dûrî êş û azarê gelê xwe nebû û banga wî hertim goçand û fêrkirin bela bibe di nav gelê wî de bo hilandina zordarî û nexweşiyên dijî gelê Kurd. Qazî Mihemed tevlî partiya xwe bûn bû di sala 1944 de rêxistina Kurdî ya bi navê Komeleya Vejîna Kurd. Sedema avakirina Partiya Demokrata Kurdistana Îranê ya ku Qazî Mihemed yek ji damezrênerên wê bû di sala 1945 de li qada çarçira li Mehabadê û bi amedebûna hejbarek mezin ji hewlatiyan û parçekirina Mokiryanê ji rejîma Tehranê hate ragihandin. û her wiha ala Îranê hate rûxandin û ala Kurdistanê bilind hate hildan di sala 1946 de damezrandina Komara Kurdistanê bi serkirdebûna Partî Demokratî Kurdistanê Îran hate ragihandin û Qazî Mihemed hate hilbijartin weke yekemîn serok ji Komara Kurdistanê re. Komara Mehabadê garîbû gelek pêşxistinê di derbarê aborî, civakî, çandî û her wiha leşgerî de pêk bên û di wê demê de nêzîka 15 wezîr hatin hilbijartin li seranserî Komara Mehabadê û di derbarê ragihandinê de hejmarek ji rojnameyan hatin tomarkirin mîna Rojnama Kurdistan û Niştîman û kovara Agirî û Hawar û Hilal û Gelawêj, tevlî radyoyek niştîmanî û ev yek bandora wê kûr hebû di belavkirina ramanê netewî de di nav millet de. Komara Mehabad xwedî artêşek çekdarî mezin bû, nêzîka 200,000 leşger û di nav wan de heftê komîtan û di wê demê de 4 jwana bi navê Jeneral hatin xelatkirin û Mustafa Barzanî yek jwan bû. دەکاتەتەن و بیرمە لە مەکتەبادایان پرسی دوودانە دوو دەکاتەتەن هەموو تێک ڕادایان نووسی دەکاتە 4 کەچی ئەمن لە حسابان نمرەی کەم دەهێنا و دەهاتمە خوار. ئەویش تەنیا لەبەر ئەوەی لای من وابوو دوودانە دوو دەبێ بە 1 نابێ بە 4. لای من وابوو لای من وابوو ددان و دوولێ و زبان نابن بە 4 دەبن بەزار بە تێگڕایی دەکەن هاوار. لای من وابوو دوو دەست و دوولاقی مرۆڤ نابن بە 4 لە لەشێک داوا دێنە کار. لای من وابوو گەڕاک خان و کۆڵان شەقام نابن بە 4 دەبن بە شار تێدا دەژین دەوڵەمەند و خەڵکی هەژار. لای من وابوو کۆلکە و ڕیشە لەق و گەڵا نابن بە 4 دەبن بەدار هێندێک کورت و هێندێک درێژ وەکو چنار. لای من وابوو ئەوین و دڵ جوانی پاچی نابن بە 4 دەبن بە یار لە لای دڵدار. ئەو هەمووی وادوو بە دوو دەبن بە 1 نابن بە 4 یەکجار زۆرن بەڵام لەکوێ دێنە ژمار. تەنیا ئەوەندەی دەزانم ئەگەر لەشم 100 پارچەکەن پم دەنە ژەرگول لەو ڕەگبار بچمە سەردار قسەی دڵم دێتە سەردار. کوردستان هەر وڵاتێکە و نابێ بە 4.
دارێک گوندێک شارێک چەمێک چیایێک لەبیر demokratik değişiklikler etmek Kürdistan'a gayrettir. Gazi Mehmet'in adı Kürt halkı için azadlık ve milli istiklaliyet mübarizesinin merkezidir. Bu şart Kürdistan'da hamının sevdiği ve gösteren saydığı bir simadır. Gazi ve Türk, büyük kudretli halk nümayişine çevrildi. Demeka Kurda nediriş temenê komara mehabatê 11 me. Piştî xwevekşandina Yekîtiya Sovyetê ya got pêştgiriya Azerbaycanê û Kurdistanê dikir, desthilatê Îranê leşkerên xwe dan hev levûşerê komara mehabatê û Azerbaycanê bikir. Gazî Mihemed guftugoyên berfireh di gel Tehranê re kirin, lê guftugoyan nehatin pejirandin ji layê desthilatê Îranê ve. وإيران دست بشار کرد دست پیکی ده لگل أذربيجاني و أذربيجان به حساني روخان و پاش را بر خدا کردستانی و لگل وان هجمارک مازن جلشگران به سروکاتیا فاید الله خومینی. لبر قاضی محمد آشتی خواست و شر نکر داگو بنگاه کردستانی خرانه به و ملت کرد گوشبر نبه. کمارا کردان هاتا روخاندن سال 1947 و قاضی محمد تبلیدهان جی سرکردین کرد هاتنا بداروکرن لقادا چارچرا لمهابادی بشتی دادگه هکوینهی. قاضی محمد گوچبر بو لیرامان ماف و آزادی نمرن و مادبیرا گل کرد و خبات خوا بردوام کرن بو بدست خستنا آزادی و آرمانج مروایتی تا ایرو.